Chim Brotherhood he Ralkan Dautia Bunaka Shwemi BNRA ni Thaitarnak Atwa Sakai Ramchan Pale Kwa Alatu Bunaka Shwemi Burma National Revolution Army BNRA ni Chim Brotherhood Operation A Ralkan Dauvetia Thaitarnak Atwa BNRA Generation Z Army le Shostan Jisa Chusiam Tlaih Ibom in November ni Khat A Pale Kwa Chu An Dawi November ni Li A Akwaning in An Lakho na in SAC ni Vanlong in Faktuk in bom Thlak na cha a khwa chu an chua tak than hi pale khwa la ka dau nak operation hi Chim Brotherhood ni Mindat le Falam a atwa mi CB operation he Pehtlai in kan tua mi asitia BNRA ni alangtar Chim Brotherhood ni akalpi chuama mi atu liao Chimram chungka dau nak zong a BNRA le Generation Z Army Ralkap pol ni Ralkan dau pi na tia BNRA ni thaitar nak atwa SAC ni Kachin Biakinn bom Thlak cha a Ralzam Ngakchia pasari tal in Minung pakwa an thi Kachin ramkul mumau peng kunglo khwa I Kachin Biakinn chu SAC ni Vanlong in bom Thlak cha a Ralzam Ngakchia pasari tal in tol chungmi pakwa an nun nak aliam tia Thawng kan thai mumau khwa he menglei sari alhat nak a ummi kunglo khwa chu November ni thainga zan lei swimilam pathum le minute somli shong a SAC ni Vanlong in bom Thlak hi asi SAC Vanlong bom ni Ralzam pol an idornak Biakinn akhen cha a kumnga in kumhlei thum karlak Ngakchia pasari le kumsom thum le kumruk veve asmi nu le pa panhi an nun nak aliam tol chungmi pakhat ni hi Biakinn chung a hin mumau khwa in arakzam mi Ralzam an Ngakchia pol lente an ichal liao a SAC ni Vanlong in bom arak Thlak Minung pariat chu amun a an thi chol tia Myanmar naw a achim SAC ni atu bantuk in bom Thlak liao a hin kunglo khwa kyang kap a le KIA ni an control mi mumau khwa kyang kap a ka dau nak a lau tia tol chungmi ni an chim SAC ni Chimram a Datsi le Petrol pek atim ti lau SAC ni Chimram chung khozapi a Datsi le Petrol chawvau pek atim ti lau na kong chu November ni hleisari a rian ngei tu na sin a thaitar nak atwa tia thai asi Myanmaram chung khotampi a Datsi le Petrol chawvau pek ti lau ding in SAC ni becha nak atwa I Chimram a chun khopi di lak a pek ti lau ding in timtua nak an ngei hi asi Hakha tol chungmi pakhat ni Datsi le Petrol chawvau pek ti lau ding in an ti mi khwa pol a SAC Ralkap cha a le SAC kutangjung pol cha long a adangte in pek an selai tia achim Kachin ramkul chungzong a michina da ti lau adang khwa vialte a Datsi le Petrol pek ti lau ding in SAC ni timtua nak angai I lashu le nong chutal in shenram chaklei khwa vialte zong a an pe ti lai lau sakai ram then chungzong a kalele chamutal in khotampi a SAC ni Datsi le Petrol chawvau pek an timti lau atu bantuk in khocheu khat a Datsi le Petrol chawvau pek ti lau ding tia SAC ni khwa akhan mi hi arau hlan a pek ti lau chol selo in achan arau ri khau tia an zum Falam le Mindat a Chim Brotherhood le SAC Ralkap Pehtlai in an ikap Falam le Mindat khwa a Chim Brotherhood Ralkap na le SAC Ralkap karlak a Pehtlai in ka dau nak afak tia Chim Brotherhood chim nak nol ngai ni achim atu hi chunzan in Falam le Mindat a ika dau nak afak ngai November ni kwa thok in ni tin din lau in kan ikap SAC ni Pehtlai in Vanlong aman I Shampi zong in akan ka in zong Pehtlai in an khang tia Chim Brotherhood chim nak nol ngai salai yo mang ni achim Mindat le Falam a taina kan hu mi tate a len kau chanrem kan titik a Chim Brotherhood ni Thawngpang kan chua te lai tia achim chap atu liao Chim Brotherhood ni akalpi chuama mi Mindat le Falam khwa la ka dau nak a AA tal in Burma National Revolution Army le Generation Z Army zong ni raldau an bom na tia thai asi Hakha a SAC Ralkap ni Thazaang Pehtlai in achap SAC Ralkap ni Hakha khwa I 266 Ralkap sakhan a helicopter in Ralkap Thazaang chapnak Pehtlai in atwa tia thai asi November ni hleisari in November ni kultiang nili chung Mi-17 helicopter in SAC Ralkap ni rungtlang a Ralkap Thazaang Pehtlai in achap tia tol chungmi ni anchim
tol chung mi pakhat ni nitin in jinglei suimilam pasha shong a helicopter atum nikhat a voithum voili tiang atum ton minung le thilri achia na I asakhaumen tia achim November nikul zong a rungtlang SAC Ralkap sakhan a helicopter voi tampi atum tia tol chung mi ni anchim Hakha le thantlang a ka daunak adai na in Falam lei a ika daunak Pehtlai in a umcha a SAC ni Hakha a Ralkap Thazaang achapnak hi asakhau tia tol chung mi ni anchim MNDAA Hruaitu Luzik Tuluk Tlawn liao a an Tlaih ku kang siam Tlaih MNDAA Hruaitu Luzik phungda sun chu Tuluk ram Tlawn liao a an Tlaih tia Thawngpang achuak kan hnu thlathi lei a khan Tuluk ram Yunan ram kul a phungda sun akal I Tuluk chawza palai he tonberwa nak an ngei hnu a Tuluk chawza ni in thong a an shen thai tia Myanmar naw ni atial November ni hlei kwa a Tuluk chawza ni press conference atwa I phungda sun adam laucha a thlobul liao asi tia anchim Tuluk ni phungda sun chu in thong a an shen na in Myanmar ram lei a ummi MNDAA Hruaitu na he Pehtlai nak nol an pek ri kau tia Myanmar naw ni alangtar MNDAA ni anlak mi laishu khwatal in Chimram chaklei adangdang khwa pol chu SAC sin a pek than ding in Tuluk ni phungda sun hi nek an du cha a atu bantuk in an tlai nak hi asikhau tia an zum Hwal ngauram a zurit bu in meithal itlai le meithal puwa an kham CDF hwal ngauram ni an control mi ri khodar le hwal ngauram chungdi lak a zaibantuk siamtlai man ni zurit bu in meithal itlai le meithal puwa loading in CDF hwal ngauram ni ralrim pek nak cha achwa hwal ngauram chung a ukshoi nak rian le zulphung ning in rian kalpi chawma asi bang in mizapi himnak anhur suang tu pau chu CDF hwal ngauram ni a herning in fakpi in dantat an selai tia theitar nak an toa hwal ngauram ri khodar a ummi India Myanmar chole thalnak ramri kai zong atukum July tha a khan India laini an rakhar na in October thatan tim in kai an hon than chang tia thai asi SAC ni Mindat a vanlong in bom zale som rukleng athak November nikul le ni hi Mindat a ka daunak Pehtlai in afak I SAC ni jet fighter in voikul leng ka daunak atwa voi 12 vanlong in bom zakhat leng athak tia thai asi raltuk nak vanlong in voikul leng athak bom som rukleng asi voikhat thak a pong zale som nga bom paruk pong zanga bom pani ti bantuk in appear in athak chuman a voi 12 ni athak mi hi voi zakhat leng asi tia minde peng mizapi ukshoi nak bu in twanwau ngei tu salai jo mangni pupil spring a achim Mindat peng tol chungthong atial langmang tu Hakha le zong ni Mindat khwa a SAC vanlong na ni pong zanga pong zani le som nga bom le 120 mm bom thaipol an thlak na na kong alang tarve Chim Brotherhood ni Mindat le Falam khwa a ummi SAC Ralkap khem na chu November ni kwa thok in an nam na I tainak cheu khat zong an hu chang salai jo mang ni tainak cheu khat kan hu mi an kau sakhan kan lak mi zong a sakhan zaiza kan lak ti mi le zaitinda kan lak ti bantuk pol chu CB ni thongthat nak kan tua te lai tia achim Falam le Mindat ka daunak a bunaka shwe mi Burma National Revolutionary Army BNRA le Generation Z Army GZA zong ni CB pol raldau an bom na tia thai asi